Najbolj me je presenetilo, da je bil letos del cosplay programa tudi Anne Furry. Vem, da je tekmoval. Bil je... Se je zmagal v eni kategoriji. To me je presenetilo. Ne, ker mislim, da je glih... Po prvi vrsti smo bili. Ampak presenečen, mislim, da ni. Glih to me je presenetilo, ker rekel je, da je delal sud, mislim, da 4 mesece, in njegova dlaka, ker tukaj je tako res je izgledal zelo natančno narejeno. Pa imel je še tako en ful velik kaligrafski čopič, tako da res se je ful potrudil za ta. In potem vsi so videli tiste popularne karakterje ali karkoli. Jaz sem po moje edini, ki sem mu dal točko ljudstva, because I was like, fuck to, 4 mesece šivati v eno. Vsako dlako posebej, I was like, holy shit. Narediti je ta zgled. Čakaj, vsako dlako posebej. I mean,